TV bra na ye na ye mompaye ye bompaye amawurade ama ya danse so wan hweye na wotira ho a de wohunu no ebetumi abu abam de wohunu no ebetumi akum de wohunu no ebetumi ade onkwa afre wonsam bra me mompaye eye 12 o'clock your numbers in the screen ase no ofa number no a na wo de prayer request ba na ya bompaye ama no nya danse 2020 eye bible many home film osom for suffer Daniel me na me di dwumadi no ho chiame bra ne mompaye ne urade babo amen. My God. Biana na ko paso be bibela obia. Be bi ohwe fi bia na no pen. Ko so ne na ko pase. Ko pen so dia ba bi. Eni ye se ni nim dia. Anya dum bia ye yo. Anya de bia ye jam. Me mo ya
mo safra na bu na mo bo ana ashe so ene ne kwa ekraye ebi je na ko pa ma yan kwa ana pe frasi de mu baby de la fi bian ya ko pa so me bia wo baby obi na ko pa se ana pe de na 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 se ya de na ko pa se ko pa se me te woni so wo te je na ko pa se se de na ko pa aye dia ma wo na wo tu ni na mo musu wo se asu wo se se de na ko pa aye dia ma wo wa ma wo ti kaboni bi ama wo yan ko da hospital na mo na do na ho mo bra no wo so bia na mo so ke se ni kura mu bia na da izo na ko pa se ka te se wo de na se wa fa pa so da ba do bi ka te se wo de na se ka te se wo de na se ana bia de wa se ana bia de wa se se ya de wa se ni so ni aye fo se ni awa ye no abu ya de ni enta se so abu ya de ni enta se so abu ya de ni enta se so ye ma mi tumi na fo ma ye ye papa mi tumi na fo ma ye but we so na ko pa dia wo dia abu ya pa dia ana bia na wa se a se e bo ni aye fo ene no pay ya de wa se 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 si ya no wa se ni e bo ni aye fo izo na ko pa ana bia de wa se 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 intende wa yiye na fi wo wa ma ye kwa ye eti yada wasia yada wasia Asia ebi mo anti asie ife nyakopo wo yefi amanie mu wo yefi owuo mu wo yefi eye aban amanie mu ama anna yen so ya sefata bibia me say wo yiye na fi owo obita baby emu aden ukoji kokohwe baby obitano ebo aden ntaze so ba minu mienu de izo nyankopɔ abu ho ban ama yento se asahu aditebu fodia bia ne nyankopɔ ase ana no pe baby bla obia emfa izo nyankopɔ ate dani ana pe de na se nyankopɔ ayɛ dia ma baby o hwe yesu baby o hwe yesu
me ka to se piano da je ko pase se be dia na wo se agbe dia ko ye se ke dia o furu ye se atla bi dia si ye e je ko use e ka so no di ye and the pray e so for person wo dey see e so for person wo dey see e so for person wo dey see and then pray to tell up na ko pase why you be their mind ya so dey see dey dia ni le ko ni ayo fo ka ke ra di se e so na ko powe me da wasio wo pepe so ni ma ba do bi ene mi nan so ene mi nim dia na ma ya words of life wa du mo hu ma bro ene aso me me ba so aso me me ku so aso me me yo so aso me me bu so aba ni me so me do so pase e se na ko po ni adu ye ene no pray control it na say catch it can be for sale catch it what na say Jesus. Say ahwadi ni honum se de baby asem be ni pasem. Wo so so won hwe yen. Kete ju na kopon se enna no pai wo hia na hoode no. Say ahwadi ni no se wutimi man paye obefama da. Say ahwadi ni no se wutimi na hwe. Etano pe kete so on hwe hoode te so fagu so. To so fe na me hoode no pai. Da bi de la obi anu. An no pe to so fe na me hoode. Kete ju na kopon enna pa na hia hoode no. Ati pe de te me hoode. E pe de te ni suni. E pe de and the people na here who dey no ife na kupa who dey no ene kese wo so e wo be be na fiefi ahwode church wo e se ni wo so ahwode church wo ene kese wo in the name of na hode baya ne to me baya apowa ne musabe ena no paya na hode baya Pandeliama, Masito Yamandeliama, Candeliama, Rapa Pandeliama, Candeliama, Masito Yamandeliama, Rapa Pandeliama, Candeliama, Masito Yamandeliama, Rapa Pandeliama, Candeliama, Masito Yama, Rapa Pandeliama, Candeliama, Masito Yamandeliama, Rapa Pandeliama, Candeliama, Masito, ahwade teso anopaya ehwewieso nyame hode
nyame hoɔden 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 ɛne no fɛ ɛne kɛse ɛwɔ so ahoɔden ɛtɛ soɔ ɛnsane wɔ so 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 ahoɔden 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 ɛne kɛse 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 ahoɔden 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 ɛne kɛse interne Ephesians 6:10 Bible say ebe di eteni ya me hwene den hallelujah amen ebe di eteni ene December mo hwe eni power ye wo adwene bi say sedu December mo a ene ana accident is and man de esi ene ndan so bonsam afa started bi say edu December na onkum nipa hallelujah amen na mom ya ni fi ya hoso a ene ye sane mo ni na anope kete na kopon say and they can hold you know. Jesus. Mrs. Ahwadin home say I would mum paye. Sahwadin home say would Quani. Sahwadin home say to cry away. Open say na why time to but because of say Ahwadin went to me day and away. And the Israel go for 1 year one day. Oh, Sahwadin yes so something I mean what we do. But did I will plan. Men I mean what they can do also. Also Ahwadin from Uso. Ahwadin says so. Ahwadin says so. And they can do also. And they can do also. Ahwadin Ahwadin I know no pay. I know prayer. I want in a cafe. 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 It's anywhere so. It's anywhere so. It's anywhere so. It's anywhere so. One cook I want it. One cook I want it. One cook I want it. I know prayer. 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 Any kese, any kese, any kese, any kese, any kese, any kese, any kese. Ahwade, 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 ahwade. In the Jesus Christ. Obi tibi ekotwe kakwajem. Se opese ne metriye kese. Simply because obi hu na no osuro no. She me say no. Ye kete na kopon se omo ya hoten. Amen. Sa hoden no amusi a honhom fom no. Obi o wani hu ya obosi ya no ye meto. Sa. Hallelujah. Amen. Ba se yemfiamfia pa honam ani. E se yemfiamfia honhom dia na te se ha kan. Ene no pena bia se ni free. Ye kete na kopon se omo ya hoden. Sa hoden wo msa wo duma emu. Sa hoden wo msa wo usika sam ento fom. Sa hoden wo msa wo wa we emu. Obi aware because of so ni hoden ti obi tale eye ni kunu ho. Sa. And also no would matter. Ye kete nyankopon ba bia wo na hoye. Di ha mize. Ye sebi. Na kete nyanko se wiade. Enne no prayer. Se wa ho ade ti aso fogu so. Ahoade na wodi ma eye desu amono. Enne no pemi hia bi. Ahoade na wodi ma Moses mu. Ano pemi hia bi. Ahoade na awade wodi ma eye Ezekiel mu no. Ano pemi hia bi. Enne no pay. Enne no pay. Ahoade to tell me ahoade. Kete nyankopon se ano pay na ahoade no. We hear ahoade no. We hear ahoade no. Ahoade wade tomo eye desu. Ano pay we hear ahoade no. We hear ahoade no. O chomu so ahoade teso. Ano pay. Ano pay. Ano prayer. We hear what they know. 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 Another pray. Another pray. We'll go go what they. We'll go go what they. Another prayer. 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 We hear what they. We hear what they. We hear what they. We hear what they. We hear what they.
of Jesus. Una ufraya sayamra meya wajuma. Una ufraya sayamra meya wajuma. Una ufraya sayamra meya wajuma. Yabo mese una ufraya sayamra meya wajuma. Una ufraya sayamra meya wajuma. Una ufraya sayamra meya wajuma. Yabo mira Yesu maya shama mira Yesu maya shama mira Yesu maya shama Maya. One more time, they say, "One hour prayer, sayamra meya wajuma. One hour prayer, sayamra meya wajuma. One hour prayer, sayamra meya wajuma. Yabo mira Yesu maya shama mira Yesu maya mira Yesu maya shama mira Yesu Obi se ni da so na asa wo dani to ni bra bi so o dani to ni wo fa bi so o dani to ni ma mi bi so but ena mi no ka say say ni pakro ni hwe ye huno enti amma ni pakro ni da so na dey asa and the president ko pon oba be so na so ma oba be so na so ma be bi ahwe fi bia no and the prayer Jesus na ko pon oba be so ni ya Yesu Maya
kase mejo metiriba ni kunu ewo UK ana pe wo friend na o se ne ento ne to no se Konya bolos no ekunu ene so wonu na obefa ne yede ekoye ba se o hwa ne ko ne dai o huno ena ade ba ko ye se owu ye to kwa na busafa na ko fa no etese gna ko pon ne edimi e tano peme se Ife na gupa oba be sword na soma. Sa onkoku ni sword ni soma. Enye ko na bolos asem. Sa onkoku sword ni soma. Enye sanitizer asem. Mi wa Yesu. Ma sha. Mi wa Yesu. Ma ya. Mi wa Yesu. Ma ya. Mira Yesu Maya yakete ije na kupa no pense yanso so yenba sa hallelujah amen me se me mienu yenma sa anopai on pedaye amen se ye na ye ije na kupa on pedaye sa bo bisa de ani de wo he eye awo samana eye dwumasem ye ba be kache nyankopon se wono won se ye den no what chance to empedai bia no pon problem bi ya last prayer kete na ko pata no pay libra mama le on pedal e baba si ya do na tete wo ya wi na tete wo kete se ya wi anu ni su control ya amani ni su control ababa na ni su control owo ni su control I no no pay thank you so much the people are was piano kete na ko pata I no prayer o kasa ho o kasa ho o kasa ho o kasa ho oni amani fuso oni how fuso oni kwadana fuso oni otite fuso okasa hone and pray oni Jesus. Amen. On my home and ne Jesus. Let me know about empunimpu. Amen. Amen. About sama Yesu. Hallelujah. Yet there were two for Yakupon say. Yeah, okay. Followers of Christ Prayer Ministry International. All night session. A life. Okumawu Studios. Yakupon Shamunina. A break a cremini. Nyoma binti monte yanka nanso mo amon frɛ nyagobo hiramu Libya fo nyagobo wo hye de hiramu yenim sɛ Libya fo nyina hwesisi a but enne osum ne nkɔ na wiye no na Awurade akasa amen sɛde open prayer ne tie no saa na dwumadie ne nyina akatie mo somfo sofo Daniel ni ye yasa ba bio all night session ye ba bompaye na Awurade bekasa amen Awurade hu ye mobɔ COVID-19 bremu ye ya de bia ba studio ha ye ya na Awurade se hu ye bobo sade aba amen
awurade behu ye mobo ne brebi bayante ne kabio amen yente yare bi anka bio amen wa wo hwe ye brekumfo sunyanefo tachimafo enkraifo mankasibufo ye bodi agahwan fra wo nua bi no fra ne nua bi say followers of Christ Prayer Ministry International awo esra so Ophelia Junction awo ye all night session e wo Kumawo TV no omo na masaba no invance munyina minisa mo hwame nyakopon mama danse nyakopon ye bo ne mpaye wa ha no nipa bebre afra ma ya danse se ye bo mpaye no ebi wo boase ebi wo mankasim enna so adanse chance na eba amen ye nyankopon na wafre no ogu eri mu aseda amen abribia woni ye benwe ya bo mpaye no ka hu se wo di adanse ena eko amen hallelujah amen enu nti ya sababi o fra hu nua bi na hu nua bi so fra hu nua bi na nka cho mo se all night Kumawood and the TV bi anya adwuma bio Kumawood and gina so ye betwa ye ho akwaba na ye ba ye de osori a emu ahwam ehye ye ba sori awurade ma awurade ba studio sa wo amen no for mama amen amen no for mama amen so won paso a ye sori awurade asori de bi sa ye wo sa da ho sa ye wo sa peja sa ye na yakopon hu ye mo bode ne honhom agu ye so ewe ye bremu ye ba sori awurade ne awurade ote ye ne ena oso ye ne betuhwa ye twa ye ho kakra bi sima kakra bi boaboa ho ne sisi wakoma na ye ba wo behunu se yakopon na wafre ye no o kan ye ho ampa ye ba sisi a ye ba be sori Israel yakopon wo shiraw se wo hwe amen TV ewe ye bremu ye awurade homemobo e de na doma bedom me se de mu nimme no within the Sopho Daniel with the followers of Christ Prayer Ministry International asori a onyankopon ede ne honhom de aba asase we so ye wo esre so Ophelia Junction na program a ekoso wo TV so ye all night session mo a mutie mi free teacher ne bencheye Italy fo brekumfo sunyane fo tamale fo odafo tachima fo sunyane fo me bonu majahwan monni ye bompaye ane awurade ma amadanse ye to adwumadi so 2020 we die yes bibia be sense wiem ama aboni pa nyina hu but the obom pa ye ne de awurade beje no enti me to safro se efie da bia hweme Kumawo TV bra na ye nyina ye mompaye ye bom pa ye ama awurade ama ya danse so wan hweye na wotira ho a de wo hunu no ebetumi abu abam de wo hunu no ebetumi akum de wo hunu no ebetumi ade onkwa afre wonsam bra me ye mompaye 12 o'clock your numbers in the screen as no offer number no a na what the prayer request ba na ya bomb pa ya ma no nya dance here 2020 I Bible many home film o so for Sopho Daniel me na me di dwumadi no ho chia me bra ne mo mpa ne awurade ba bo amen Kumawood TV amansane yena yediemu memo wakwa baba Kumawood TV ewe ye bremu ye awurade homemobo e de na doma bedom me sadia mu nimme no within the Sopho Daniel with the followers of Christ Prayer Ministry International asori a onyankopon e de ne honhom de aba asase we so ye wo esre so Ophelia Junction na program a ekoso wo TV so ye all night session mo a mutie mi free teacher ne bencheye Italy fo brekumfo sunyane fo tamale fo odafo tachima fo sunyane fo me bonu majahwan monni ye bompaye ane awurade ma amadanse ye to adwumadi so 2020 we die yes bibia be sense wiem ama aboni pa nyina hu but the bompaye ne die awurade beje no enti me to safro se efie da bia hweme Kumawo TV bra na ye nyina ye mompaye ye bompaye ama awurade ama ya danse so wan hweye na wotira ho a de wo hunu no ebetumi abu abam de wo hunu no ebetumi akum de wo hunu no ebetumi ade onkwa afre wonsam bra me mompaye 12 o'clock your numbers in the screen as no offer number no a na what the prayer request ba na ya bompa ya ma no nya dance here 2020 Bible many home film o so for Sopho Daniel me na me di dwumadi no ho chia me bra ne mompaye ne awurade ba bo amen
Kumewood TV amansane yena yedimu Memo wakwa baba Kumewood TV ewe ye brem ye urade humobo e de na doma bedom me said ye munnim me no within the Suffer Daniel with the followers of Christ Prayer Ministry International asori a onyankopon e de ne honhom dia ba asase we so ye wo esreso Ophelia Junction na program a e so ye sa na di ramu ayeko epepe so ye ba be sori nyankopon ne aye ne kese wo kenkan 2 Chronicles 20:12 coming hona ohini bia ne ya fenu Jehoshaphat ebreni nti yan kenkan ba ye twa ne short papa ohini we say Bible say amai edom sorry tiano one ne nkrofo na Bible say ohun de onye etu okwa Awurade anim kokache Awurade say Awurade nkrofo nkunkum amoma me ana Bible say onyankopon apsem ba Jehoshaphat ne nkrofo say montwan me asafo Awurade anim wo sorry mu na Bible say Jehoshaphat ne nkrofo omo yire mo ni omo mamon ketwa even omo muampo omo ya kwanche wo osori mu twen Awurade anim na after osori no yakopon de yensanchani bebrebe ema amman ne edoma sorry se nka omo ba ne so no yakopon fa osori animu e de kunkum omo na na pe de me pesa me ka che wu nyina ne se empepe so we anya adwendwenbre Bible says wa ba mu bi wa hu yehia mu ana wa hu odin sa eta no pa mi pesa bi bisa sa wa hu odin sa na wa hu odin sa enti na wo ne ye anya ya bo mpaye no na no pa ye ba ba sori Awurade sa de wo ha no sitie bia no fa wo hu hyem manwen djuna ma wo nkonya yade ene yade ya ba ye sese wo immune system wo fem pa ebi bechew na so wo betena se adwendwen ama yade bia chewa na wa breku Nyankopon tumi wo ho se betumi ajew ana pesa wo te wo mpa so sa wo da wo kata so sa wo sua masum ensuo ni sua fa wo sumiye me kacha wo se mensu ana pesa sori gira ho so okofo na ya sori Awurade wa ho keka kronkron na osori yi mu no Awurade be fa so dia yensenchani bebrebe enti na no pay kame ho na yam fronko adom ahengwa nanim amen amen ohini biara ohini biara
Lema
We worship your supremacy. Jesus.
Ye chawa fore moka osia na wasia Siana mada bada baba le kabo do bodo siana baba le kabo bada bada siana mana mana le kandere masuri baba le bede bakoto basikita le mande bede le kabo siana mana mana baba le masikita bada baba le kabo bada baba le masikita bada baba. We glorify your holy name. 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 Kabada bada baba baba. Le makoto siana mada baba. Le kabada bada bada baba.
Jesus, we magnify your name. We magnify your name. Oh, we worship you. We magnify your name. We magnify your we sanctify your name. Sanctify your name. We sanctify your name. Hallelujah. We worship you. We glorify your name. We glorify your name. Yes, Yesu Kristo medawo Eshira enkawo anopai wonawo de kind of me o Eshira enkawo ana anopai so ya hineni yenyankopon sa wuti jejejejeje ya ora na nya hwehwe ni mu bi na yeyeyo na emoma ye wasafo followers of Christ Prayer Ministry International jaina ye jira wana ma ye de animonya mawo anopa ye hwa wudin krokro no ye ne ya hwefo nyina aka sa Yesu mo na de wa ye doso animonya mo kan bebrebe e wa doba Yesu Kristo di mu nti amen amen mi jidi se mo amone ye sori Awurade no ma ye hira amen no wafo ba ka amen ka sia pa ka amen ka sia pa wa wo fere so ka amen amen ya sori nyame we yo sori ya onyakopo otumi tena say ye free akoma mu nyina sori Awurade a Bible say nya abofo de ba e Awurade no an eba ya sori Awurade ba yensa ba mu die chika kakaka nenne watch night no yewie no na wo waye hira amen me se na wo waye hira amen the studio ha ba ye hira amen efie ba bia so ba ye hira mo a wo fe efra broche ma ye hira amen be bia for lines no tibunya abotre mo a wo fe mobile numbers no munya abotre ebre no so a ebe bia ye phone lines no enempa ye bia ba se ye boma ye boma ma wo Awurade na asoma yen eni ti da dwuma da ye hallelujah amen ebre du so no Bible say wan kwati na sem anya bibi oyoye say ye ba hai na ye de ye asem na e ba ye ni asem o na de wo ye asem wura no oho na wono na asem anya de beto awso de ye sika kakakaka he wan ba ya de Awurade ase ya sore no ye tie na asem wia wo sensankyere ni be di asanka da chi enne enkom se be ba ma amen nyame asem be ba ma amen na wo hu be fi amen hallelujah amen wo he na yakobo shamo amen be wo de fewu nua bi men no
so what that dia anyone na wo ye ho awurade a wo dem ha no wo se me ka che wo se enne osom no nkwa na wiye no na wo nya adanse amen enti hwe na wala amen empaye bia ye bobi yakopon asem no so ye pokoteshi bia wo so kenkan bi na na asem no ma ho afi amen ye twa ye ho kakra mra ye twa ye ho kakra bi ba sibaki tuwa bi enko ba bia advert ni roli wie ya ye bad yakopon asem a enka nsuo e dia brew ye awurade ehwe mo ba ma ye hintasem de bia asem a nipa nyina antie no na awurade dia dom yen amen enti ye ready so beti yakopon hintasem ye twa ye ho kakra bi aba ye ba nyame asem ewie de mpaye na taso nyame sao so pay ye ba sisia baba kuma wo tv ewe ye brem ye awurade ehumembo e de na dom abedom me said ye munnim me no within the Sopho Daniel with the followers of Christ Prayer Ministry International asori a onyankopon e de ne honhom de aba asase we so ye wo esreso Ophelia Junction na program a ekoso wo tv so ye all night session mo a mutie me free teacher ne bencheye Italy for Brekum for Sunyane for Tamale for Oda for Techima for Sunyane for me bon me jahwan monni ye bompaye ane awurade ma wadanse ye to adwumadi so 2020 we de ye se bibia be sense wiem ama aboni pa nyina hu but ye bompaye ne de awurade beje no enti me to safro se efie da bia hweme kuma wo tv bra na ye nyina ye mompaye ye bompaye ama awurade ma yadanse so wan hweye na wo tira ho a de wo hunu no ebetumi abu abam de wo hunu no ebetumi akum de wo hunu no ebetumi age onkwa afre wonsam bra me mompaye eye 12 o'clock ye numbers in the screen ase no o fa number no a na wo de prayer request ba na ya bompaye ama no nya dance 2020 eye bible menyu hu mfrim o so mfo Sopho Daniel me na me di dwumadi no ho chiame bra ne mompaye ne awurade babo amen Kumawood TV amansane yena yedimu memo akwa baba Kumawood TV ewe ye brem ye awurade ehumembo e de na dom abedom me said ye munnim me no within the Sopho Daniel with the followers of Christ Prayer Ministry International asori a onyankopon e de ne honhom de aba asase we so ye wo esreso Ophelia Junction na program a ekoso wo tv so ye all night session mo a mutie me free teacher ne bencheye Italy for Brekum for Sunyane for Tamale for Oda for Techima for Sunyane for me bon me jahwan monni ye bompaye ane awurade ma wadanse ye to adwumadi so 2020 we de ye se bibia be sense wiem ama aboni pa nyina hu but ye bompaye ne de awurade beje no enti me to safro se efie da bia hweme kuma wo tv bra na ye nyina ye mompaye ye bompaye ama awurade ama yadanse so wan hweye na wo tira ho a de wo hunu no ebetumi abu abam de wo hunu no ebetumi akum de wo hunu no ebetumi age onkwa afre wonsam bra me mompaye eye 12 o'clock ye numbers in the screen ase no o fa number no a na wo de prayer request ba na ya bompaye ama no nya dance 2020 eye bible menyu hu mfrim o so mfo Sopho Daniel me na me di dwumadi no ho chiame bra ne mompaye ne awurade babo amen Kumawood TV amansane yena yedimu memo akwa baba Kumawood TV ewe ye brem ye awurade ehumembo e de na dom abedom me said ye munnim me no within the Sopho Daniel with the followers of Christ Prayer Ministry International asori a onyankopon e de ne honhom de aba asase we so ye wo esreso Ophelia Junction na program a ekoso wo tv so ye all night session mo a mutie me free teacher ne bencheye Italy for Brekum for Sunyane for Tamale for Oda for Techima for Sunyane for me bon me jahwan monni ye bompaye ane awurade ma wadanse ye to adwumadi so 2020 we de ye se bibia be sense wiem ama aboni pa nyina hu but ye bompaye ne de awurade beje no
enti me to safro se efie da bia hweme Kumawu TV bra na yina ye mompaye ye bompaye amawurade ama ya danse so wan hweye na wotira hɔ a de wohunu no ebetumi abu abam de wohunu no ebetumi akun de wohunu no ebetumi agye onkwa afre wonsam bra me mompaye eye 12 o'clock your numbers in the whole screen ase no ofa number no a na wo de prayer request ba na ya bompaye ama no nya danse 2020 Bible. Amen. Amen. Oh, amen. No one you must say amen. Tiase kra. Kase amen. Kase pa. Amen. Hallelujah. Amen. Wa wofi ebrana wiedu. Ye ba betie wo Nyankopon asem tiawa nenem paye ntin ye baaye. Wo problem na da wo so no. Enu ntin Awurade asomaye. Mo amohwe ya monya danse nyina no. Ebre do so na ye fra. Frenaka wa dance na waka kire ye no wa so opa dance na obenya bi amen ye bobe bompaye wo prayer request a numbers na go screen dance no wo de betuma your voice note na wa send aba say ade bi say na how biribi say na ekoso abrabom wo de numbers na your WhatsApp send bra ente sa so na bie lines no a na wo prayer request na ba misre wo uti Nyankopon asem ya no Nyankopon be ye ho sanchane obi wo hɔ a Nyankopon asɛm tie mu ana ne ho befi amen obi so wɔ hɔ a edu mpaebɔ no a ene Awurade bɛkyɛ no amen ɛne tie ni ba bi Awurade gyew me ka kyerɛ wo sɛ Nyankopon asɛm na ɛba no sa ɛyɛ tumi ne ahoɔdene ana ɛba wo nkyɛn amen ba bi a wo bi Awurade bɛgyew sisi a amen yɛ mo mpae tumi nyina awura yɛda wase wo de yɛn kwasa kyɛ bio wasa de ya behyia ha bio Awurade weye wasem na ye na wode ahye ya no se ye meka Awurade tia no amen na ma ho nkonkru tumi ni wasemachi e ma yenka de ye nim ba me yenka de wo wahye yen sa na awie ye no ma ne nyankunimdie adomnti amen amen hallelujah amen ena ahomachi asambe na Awurade de asomaye na mpaye be ne no bababo asamu a Awurade de asomaye ne se who told you were naked? The nakedness of man. The nakedness of man. Onipa adejabo. Hallelujah. Amen. Na ahinta samu ide hele free. Onipa dasani wadejabo. Enu ti Awurade asobaye. The nakedness of man. Who told you were naked? When na ka kire wo say wo ohoda so. Ana say yabo adeja wan ne ka sa sem chiro tie mi o odipa bia o tie mi won tie mi ye pa Onyankopon asem o de maye eya hintasem na ye nyina no ne wo wiase ana Awurade ato ne nsa afre ye Kristo ni bia eyo frɛ Bible say Jesus say meja na osoma me no se wan twe wo bia ontumi ma me nkyere da aniti wo ye Kristo ni no eya Awurade na atwe sa na wode ne manyina be sia ba bi faako ana Awurade a kyerɛ ye kasa ba akwa esese ye ka ewiase nyina ntie me sɛ Kristo som eye one language hallelujah amen Kristo som obi ani kasa foforo bi a oka da ye nyina ye ka gidie kasa ba akopɛ sa na ye kasa ben na me bisa wo sɛ wo ye Kristo ni no wo ka Kristo som kasa na wo ka gidie kasa enne wo ka kasa bi Awurade nte wase ubie wanu a wo kan asem bia na Awurade abama bu wo ka asem bia na wankasa waka bre wo ho ase ena mi hyew nkran se simaka kra da yanimi so beti ye yi a ene osoro be sa wakasa amen me si osoro obe sa wakasa oh amen hallelujah amen isa ho se wo ya santini na wa wo ba na akwara ni nyini a o fra no bisa na asem a na wode enkrai kasa na eyi wa no me pa cho ono so an gotra enkrai da efi na watim no bi enkrai kasa wo ho sai na obesusu afa akwara no ya asantini na wawo no asantimam na wote twi na mboka akwara ni nyina na afa de ubisa na asem a no wode enkrai kasa na eyi wa no maami sa akwara no ka ba ne den agidifo bebre e wo kasa foforo bi a ye kan wo nyame mu a
enye nyame na ahye dabi enne ye beka oso kasa achewo amen baabia wo he no beka oso kasa amen kasa bia ewrade nchewo sir hallelujah amen enu ti language ben oso kasa ben na woka ahinta se no aha ne wo now onyankopon bo wiase no obo bible say what the form dot ye onipa oba ne bema na onyankopon ni nipa na ti edi trom anopa awia anwumre eniti onyankopon bo nipa se ne suba so ne de ne saso eniti de onyankopon mu bia do sai ko nipa mu enti kasa onyankopon ka no sai kasa no a no kire nipa hallelujah amen eniti se onyankopon kasa bra ese se nipa so kasa bra ensa se onyankopon kasa bra na nipa kasa ko because ne waka no ye ne saso dia ensama waka no eno na yesu ya de ya kabi na edrubre bia onyankopon bible si onyankopon be sra nipa we di nturo mu a nipa won kire ne kasa bia no na nipa de kasa bia ono onyankopon won ti ase sana ejidifo bebre yete uba kristo mu a ye wo kristo kasa ho ba enai ejidifo bi ka nkugu asam egu babra boso na osoro ewrade to soro a na de wura ho se waka sansam ni bia ene ye be cha wo so kasa ni a che odipa so kasa hallelujah amen hallelujah amen yenti akenkan sam bi na no mu amofra ye nyina muka che se sofo mu program ne ni je ho especially mu amwa ma no ne no nanso no kasa na amode ka no eye tree station in the tree preaching ye preaching nanso mu se yan ka brofo kakra se de be ya mo so mate ensam ni biase enti enne yakenkan se ye fa ni English version na ya translate abatwi se de boy amu amte brofo no mo betumi ate brofo na se na mo amte twi no so no ya church mu no wate ase because ye gira se say the whole world ehwe ye hwe nyankopon se mo Genesis chapter 3 verse 1 to 11 no ye check kan se mo brofo mu ye be kira se abatwi ama wate ase ye ko yanim Genesis 3 1 to 11. Now the serpent was more cunning than any beast of the field okay the Lord God has made. ko yanim. And he said to the woman, as God indeed said, you shall not eat of every tree of garden. And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, okay. nor shall you touch it, lest you die. Then the serpent said to the woman, you will not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, so you will be like God, knowing good and evil. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and the tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves covering. Okay. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Then the Lord God called to Adam and said to him, where are you? So he said, I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked. Hallelujah. Amen. Young fancy here. I can cancel what you tell the bro for me now. Said your bayer. And then you do my dear international. It's in the ability of no, as I language no. Tie, or what where you need to fortune a boabia. Now, Bible say, we can go for bony party to any drum no. Or more instruction as well can say, shut a man take your baby, much be a drum you are bending now, but I could be dear. One Famasanka. Now, I walk or say, Dianaso. Maybe on the tough or that will buy if catch any say a radia catch him say Mundi trouble your benya na said your baby mamuniana was an was wabwa Mundi a money be and little radia somebody now obano or one father june no what TBD no the big bandy kunu now Mundi the bani we no I know who's some that deja and it's your pam on the umura ya tadia say na omuti say a radia batu muhono womuti say Nyakopon ebatro mo hono Bible say omuko hintae omude omuko sie na awrade tie mu frɛ Adam say Adam ehe na wo
o se awurade me te won ne misrowi efri se me dadeja ana awurade bisa na se why na ka kire wo se wo dadeja kasa be ni me de wo tira tro hwe dadaadai kasa be na maka kire wo da se eye fe na dejabo why na ka sa word ne kire because me bo se bisu ban so na me se so san sam na me nka bi kire wo da hallelujah amen adam kaka sabia yakopon ti ase wo se me te wone no me sorry efri say me yeden dadeja tio agidifo na kristofo yentie ne bible say ye kwen kotodwe ni mu ayense bode fache na ye nyankopon no oye ne kwafo ne tiri ne ni say ye kan ye bone a ode be yeden ode be che ma bronsam na dawo dabi obi tie mi se sia wo jai kristosom efi se o mane ko ye bribi ana bronsam ka che ne se awurade nsan ji ubiewu obi ejai kristosom efi se ofiri se wa hwease wo bribi mu wa yemfo nso bi na wantumi ampa awurade chewo ana bronsam adada ne de kasa bi ahye da no se wo sa di pa wo awurade apo obi ntumi ngura sore dem efi se emfunso bi a wo ye no wonim se awurade apo no wan na ka kire wo se uda deja ye nyankopon no wono na ye bone a ye tia no eni ti se ukona nim na odun kotodwe na wo sere no a odi fum so be chew na wasaje ubiew na wabo ho ban wan na ka kire wo se uda deja bible say bronsam ba be wia John 10:10 obewia na wakum no ayede na wasel enti se bronsam ba wonsa ba mu a obewia wadwene no de asem bia to wadwene mu na ma watwe ho fa awurade ho enne obi abronsam afa na adwene no se ye bompa ya Jesus se ye sakosra na ye bompa ya awurade be saje obi o amen when na catch us we naked who told you are naked se ka so obi ye naked a enne ma miensa na menim sa nipa no oni bambo number 2 sa nipa no ne ho da so obi e ho no number 3 sa nipa no nanim aguase ana bronsam de ensama hye nipa adwunim sa wo sister we are here forever ani to obi wo kontumi kolipam efise wo se bi de me hiani why na ka cho so we hiani obi wo ho bronsam akagu na som wa ware infika krabi ni onya bawo we onya mfa yefunu ana bronsam ka cho se we boni why na ka cho wo se we boni ye nyankopon no he makes impossibilities possible adie biara wo fam no awurade betu asesawo amen mentra dem na fa so show dem fam say wo de awurade apo ye nyankopon no mpo obi ada enne se wo manne kwan bi so na se wa yira enne awurade se menka nche wo say wo onto wontwene ye nyankopon no wo beje yen na bible say wo ka kire adam say why na ka sa abusu sam wo kire wo adajabo me menka bi kire wo da why na ka sa sam kire wo na bible say awurade mu fuyi no ka sa dipa afom na dipa so ka nsem bi a onte ase enti bible say opamu nipa at the cases no me gu nipa brabo so apa woni fi edi trom efri say nipa kansam a waka gu no hofi oni adofo wutie mi obi a wa broche why na ka kire wo say abroche na wako na esi uye adwuma na wo ye no why na ka kire wo say so sika sam kofo mu ana se wadwuma na gu wadwuma de betumi agu but awurade betumi asa pijawo amen aware na ayɛ saa no awurade sabe mu ebeyeye amen me say awo no awurade ba wawo amen bible say oboni a onwo ye de tojo mentra ho kasa me eboni why na ka kire say yare bi ya odia wo hia obi o se me yare ye ba why na ka kire wo ayabron na de se wadwene mu say ye nyankopon de timu nya de yo wo ye bobo hu foja enu ti on shama ye ya yirada enu ti se bibi ti wo so a ayawrade na wo ka kire no awrade ko na betumi aso do problem ba wo ma bronsam ka kire wo se untu kwaida why na ka kire wo why na ka kire wo se untu kwaida akwantu wo de ma covid-19 ntwam play bi e betu bi a first play e betu fi Ghana ha me shall come to about so say wo bronsam ka kire wo se untu kwaida no after covid-19 first play who are full amen who told you are naked why na ka asa me kire wo nyankopon ho boye no o mo ya deja na so da
It's the Bible say, okay, God, verse 20-21 honwa. Ya breniti. Wo say, na Yakopon kumabua. Ano de no woman ya atade. Ano de dra nipa. Hallelujah. Amen. Na Yakopon epamu nipa. Akwa abontere no. Yakopon make sure say, on man nipa beja na so da. Hallelujah. Abra nipa afom no. Amen. Why na ka kire o? Men wa bronsa bo nyi wa dwene. Emfi Kristo so. Na ofo no na dwene mura otirim. Na nya wo say, wo de wontumi ko wanim da. I am telling you with authority. Yes. With power. Say Yakopon na wa frɛ no. Say no ne bo mpaya. Situation ne batane. Amen. Situation ne batane. Amen. Ni e wodi ahye wa dwene mu say enya ye no. E ba ba ye yesia. Why na ka kire wo say ensa wato mutintan. Nsa na wakonom wantie nyame asem ana wakonom nsa but emuntin time pa se de obetom akowuo de anya adwuma wo so da. Amen. Na so de be bompaya ensa no hohum biara bronsam de be wura mu aka che se media mitumi nyai da no obi a waboa da gata mu enne oyesofo se urade atumi agye yen ama yen abegyira ha e ka nyame asem che ode a ene ka hu se Bibia possible. Bibia possible. Men ma bronsam fa ne kasa nwura utrim. Na bronsam kasa de enwo. Shawanu kasa ye. O Kristo ni shawo kran bio. Ewrade hiawo. En ewrade hiawo bi se oba na ware. Amen. Se wanyini a na no chasa ware atwam. Sarah no what Bible so within 90 years. But ewrade ba mo no. Owoba. Ehe na wanyina koduru. I am telling you, sir, the wajia tumuna, wajia the castle. Hey, we to be catch say, so for my children by Bass, I haven't come by will be. Why not catch you? What's in by Bassy? Me wabano. Me who? So long as I be who need ye. So for be so by whom? And some years who are here. It is a watch that I am telling you, sir, I can't say then the son suddenly amaso. Jesus and sir. I told you to see her. Now the wajia tumuno. Amen. Who told you you are naked? Why not catch you? Oh, say, Christo Somono, yet the name of your sister, and I bring some of your journey. It will say Christo near Ghana, and I say, we are singing, Upenipa or Mobopa, no one mobo, the new phone, no one mobo, Nata, they want to so lie one and him, one lamtia, on pen was my Christoni. Why not say Christo Society? Christo Somon Tessa, a genius. Hallelujah. Amen. So long as I want you, I am telling you, sir, to me some go see you. It remember some remember yes, ready. Or pretend I know some of the pedal some kind. No, what kind of Bonibia way? Men more some for baby Shawano. Shawano say, one summoner can be very careful. Obia can someone good hoofing. Ama on one of so much a channel. Let me tell you, that's my way. Isra Nesadome. So if you say, you have James chapter 3. James chapter 3, verse 6 to 10. James 3, 6 to 10. And the tongue is a fire, a world of iniquity. The tongue is so set among our members that it defiles the whole body and sets on fire the course of nature. And it is set on fire by hell. For every kind of beast and bird, of reptiles and creatures of the sea, is tamed and has been tamed by mankind. But a man can tame the tongue. It is an unruly evil, full of deadly poison. With it we bless our God and Father, and with it we curse men. Amen. Amen. Touch your boy, hey, and then I Mambo ni nyame oshira. Amen. Obi abeye de se French na mopa next week. So for me was abe kan French no. Nyango pour de na double ni 2 million na ho de amaye. Kasa be na wote ye. Ye be kan ho Bible a kire wo. Mo a ka say yen sam a ye kan no mo ntia se tie ka brofo bi mamo no. And the brofo pio. Ana mami bro ni we se gubo so no. Ye, nyakupo hu ye mobo. Amen. Wo se tachama ye woja. Na abuo bia nipa to be chi no nipa to be chi wo no adada na sa na ni wo na be ye efi aboa meboa nipa to be chi aboa na ne edene
ni atemi no broni se watemi no otumi yesa na abo na yede na oba fom ba ade ba ko a wontumi nchekere no nto hoda techerema o se onipa ntumi nchekere madda na techerema no eye evil chese eye bronsam sa techerema no an yedi sira ana sa techerema na eso yede dome enti o kan samwa eye aka ensamwa efata Kristo ana media ye fie de owo nko a hwan na ka kire wo se de baba ku mienu miensa bia wo fie ho a it doesn't mean say uji wo wu atrafie ho and na say wo atrafie fie bi mu a by the power of the Holy Ghost say rather na afra me dia o wu atrafie ho bi o amen so wo baby ene namfo bi na ho a hwan na ka kire wo say wo ba no asai on say da de nyame awo no no wanyira o de nyame awo no me se wanyira eya bronsam na ka bu asum se wo bayi de tore twene na baby a obeya du asai se wo baby asai wonu cocaine onu tramo onu ri onu betesia me kasa se nyako podifo amen utemi ya enne asam no emra won chan amen na oba no ba fie ni wonu cocaine no ebra bi ba okuta bible amen kan sam papa ma ho amen why na catch us all that deja utachra ma no na wodi adome ho sa obi wo ha woni ka pre obi amonidua na no me dem ye hiani o ya wo bitu hiam ma me di chabi ensam bi wo ha anya oso kasa why na so me di chabi ubeyini achen una na abato no amen so obi ewu at the age of 50 and just say obi ewu at the age of 50 why na catch us say mu fie ho obi ntra 50 ubedi 100 amen amen so amen ana ye fa no kwa de ye ntu kwa da ekurase kwa ne yete hwo bronsam bu wura mu na onya wadwene a o kan se hungu so ana ya sabne say ka wo so kasa fata chamane kan sampama ho ye ba be bompaye udu prayer request de ba ye nkugu asamian kabida ye be ka asama ye papa na ye ka wo so kasa wa ha wo be hu say adie biara ya kire no Matthew chapter 8 verse 8 was said dia mo ba sane no so asane na dia mo ba kire no so dia mo ba kire no so wa kire no so wa kire no so ya kire obi wo fi ho a ye be bia no kan sam papa na na nipa be sane no amen why na ka kire o ewurade ka kire Adam say why mo ma pa o sa sam wo min ka bi kire o da why na ka kire o you are not alone. When you just aka won kwa ana me de me da me bre because aka me kwa aka won kwa nya asamre so o se aka won kwa ko nya asamre na bo se dipa bi tete ho nde bia wona ma dipa tete ho enka won kwa o ye nyankopon no obetumi ajew amen ye nyankopon no so waje ye wa ha ama ya begira ha kasa kire wa e bia na oni be bia free aye ba be bia ye free aye ba no say ya bayfo na nyame wo mtie mu a na ne Awurade na le pese so no every say baby e fra ye ba no obi akwara keto kwa ya wo ne obeye eye den na ye de Awurade ama sa beye ni bi antaye so I am telling you say nyakopo wonim ne ma Bible say oyiye to ho oyi Christopher to ho enti wote dem na wusu say ukuru bi ha wadwere ukuru pensa ho na ka je so ukuru ato nsa mu tintae eye situation so can some papa ne na oni ye bom pa ye ne na o fair lines no na do prayer request ba ne ye bom pa ye ma na kula so no sa na nyame bia ni Israel amen na nyame bia ni Israel amen I am telling you man yintum sister entenisio na bronsam onso usu no esu na usu le fa bronsam ho eye gidie kasa gidie nsem le so kabu abrabo so yes na wonante gidie mu na wodi hu fa bronsam sam enya sa bronsam de agenda omo ye adwuma o studios ano a time is coming eba ba dem to mo ha biu amen adenta because ya mo say omo ye obi adwuma o sadie adwuma wura na o ye obi adwuma na yakopon adom na boa no ama na bia studio no abia station no a time is coming in some few years to come ye be wura dem ha no na nipa ye ni mo ha nyina no no so be TV stations amen I speak with authority amen make asase yakopon nipa I am conscious na abeja to work as amen amen I am telling you when the just how you want to me ye da
the odi kai call abroche first Ghana ni odi kai full plane e call abroche first when dey call e o se bi de bibi bia ni abroche intimi to kwada when na ka tell the odi kai call abroche first when na dey call e ti o agidifo no ya mo ye ho ache ana ye ntumi kakasa bia bio ada ye din saa na bronsam wi aye ti asam bi wa ha John chapter 11 ye bremiti obroni we dey am yam ko the street because they won buy pa o ye bo bompa ye more than 1 hour ye bo bompa ya ma dance be basisia obi ti mi crazy sia no jansun aye ready say papa mu mi lines ntum na kasa de wa but ye nyakopo asem no wie na tumi be di wachi Yesu Kristo oba asase we so na danfo ne Lazarus ana Lazarus so ne nuane Mary ne Martha na Bible say Lazarus yare bi bono na Yesu ni ho no ne suafo ne nam ana Yesu ka che suafo ne say mama yanko back to Jerusalem every say Lazarus wada na mi go nyane no na mo say Christ would abo pa o obiada allow him to sleep so the wada de on baba tilani na Yesu ka wo so kasa na suafo so ka fom kasa was be ka che mo say Lazarus on na na wawu na Bible say omu nyina akoe na Yesu du krotia ho no omu be share ga say Yesu ka wo ba ntama he na wo koye na wunia pa yare na Bible so say Yesu say yare na Lazarus yare no na nyawo yare o hati ahinda sem ya wa obi wo ha malaria betumi akuno malaria ekun lo lebreu obi wa cholera etumi kuno obi wo ha chicken pox etumi kuno but Yesu say Lazarus yare no na nya owu yare meaning say ya wa yare bi wo ha ebo wa wo de wo anyeye ana ya wa yare bi so wo ha ebo wa umuda but mentra ho ama chicken pox nku COVID-19 achi obi okọ hospital wasaba eye den na chi obi okọ ya wamba if the very moment enya ka che me say sa virus bi awura no nipa bi anum ana bronson ka che me say kwa wo kure wonya dai na so obi so kọ wo se wo Yesu Kristo dinimo COVID-19 achi me kwa no a me kọ na obi kra to ni nan ko hospital ye nuan mo wa brochiri so bolo ya abrofo se ventilator ho ahwa ye dey use abrofo hwene no obi anum so bolo sa ban patoro eye so bolo na sa yare o ba eye gidi kasa no ta so bolo na chi no minia men da hospital bed so dey din na ga so fo pompa e mayo en sambi wo nu ma se sa wo ka eye wo so kasa men kasa hospital ya de me ya ka ha why na ka kire wo sa so free ya yam paso wo Yesu dinimu amen na Yesu duro no Mary say unia wache o ba ntema ko wan o so nya abotre Martha de oba na obese asem no kra Yesu say munim sam mini owuso ye ne nkwa ne wajibidi no onya den ne wajibidi no onya den so wuji Yesu Kristo dia ade e fa no owu bi da babron san ne de se wadwum se wawu wo se Lazarus wada se wawu 4 days kra no a mummuni obudan no ene obudan bi edi wasem won Nazareth ni Yesu Kristo dinimu obudan bi osika samugum won Nazareth ni Yesu Kristo dinimu ye muri obudan no a usika baba nkwam amen ye muri obudan na wa wo baba nkwam amen ye muri obudan no a wa kwato baba nkwam amen when ka kire wo say wo da deja who told you on the radical are you ready to pray? Mami akabrofo, are you ready to pray? Yes. Yeah. And you have a bonfire. You have a deep fire. Na Yesu atiam Lazarus. Fribra. Na Yesu apie. Bible say na Lazarus apie. Lazarus pie ye no. Na afedi Lazarus awu 4 days no. Na dom nyina atogu no so. Why na ka che so wu? Why na ka che so bibia say? Sa dore mo akra na obi 4 days obi ko ne nchen afedi na ni nuama ro kankan ko Bible say omo ne to nsa ye den obi an ho bon no Ewurade bam no afra ba fie tiwo Samson Ewurade kasa che Samson wantie utie yesisia no encha kra ye bie phone lines no
na ya bom paye your number ni 0200 603 602 mede anyame asable ba wie sesia u prayer request don't forget so so na wa dance so come any pain ante we have 1 solid hour for prayer na wonti yaba and you go bom paye amawo me see problem at say dien yakobo so be break no amen na Samson Bible say ye she no koma san ye wo no na Samson atena ho emra ye de ma ni nyina na Samson abuso na oba Delilah be ma ya che Samson na nim Bible say atamfo ni nya no omo de ne ko omo buso so ana Samson hu ye no na ho de na ye den afiri ne so hwewo minia die be na wakoye adie bi wo ho a Nyankopon ka ho asem no twa hu firi ho ba wo ye kokoso ye no ewade be yi ne sefuru so nemom se wakoto boni mu ntentaya me se energy boni na bra wade nchen na ye Nyankopon no mpo I am telling you sir Samson was a prophet he was a man of God but Samson went to me and Nyankopon asem so Delilah di atamfo ne che no Bible say tutu dani na ye de Samson ko gira ho no a hu se jame sefuru so no na Samson ka kasa bi ena be so kasa ni bi Samson kasa no ena be so ka bi Samson kasa no baby a wutie bibia kasa ni bi Samson say Ewradie kai ni bio my God so wutie bia kasa Ewradie Israel Yakopon ebi ama bedri kai ni bio mamani odono ho a enne mati wasem Ewradie kai ni bio he ye won kofo bi wo ha na nyame nsa wo mo so omo bomba na bubu afo asare ana omo ndi Yakopon asem so ana bro so maka che omo se Yakopon wagye adomo no eni te wo untini operate bio sa nipa no ohwe me sesia oda ho otenisuo me ka che wo Yesu Kristo diri mu se so be sa bomba e fufu bio a na waka wo so ka sa Ewurade se adom wo de ma no wanye ma wani bra wo so sesia na Samson say Ewurade remember me one more time. Hallelujah. Amen. Bible says Samson ka saka no a amu wala ni timi na satifu na Samson ni na tanfu ewu bom na nipa Samson ku no ni wo brem no na e chen abra na wote ase. Who told you are naked? When the catch us on the bia so akaka kra bi na bono mienu you want 1 solid hour for prayer. I am waiting for your prayer request. You may be a phone line this year. Tibio ene ye de techema we e be dane nyoma. Yes. Ye de techema we be dane nyoma. Yes. Ewrade hu ye mobo. Na fa ye fon so che. Amen. Na sa ji e bra bio. Yes. Hallelujah. Amen. Onyankopon hu se nipa opamo no no. Bro so ka bu na adwum so da de ja no. Bible say Yesu Kristo asemi anu so no ye boda de ja. Na nye Yesu mu a okay, Chronicles woman was say want to me dear penny. Hallelujah. Amen. Bronsam na your born asemium. And yes, Bronsam ya di adejabo e good so. Onyankopon want to me money pa deja. Na ka mbese de ba. Enti Yesu ya born adeja no. Onyankopon tane no. And the Bronsam bo ho stupid naked. Enti Bronsam na ya naked. You are not naked. Amen. Ewurade be sa kai obi o. Amen. Usika sabu sa baby o. Amen. Eni mo nyam sa baby o. Amen. Ye first scriptures we pon. Si e kai sa scriptures we wie pe na ye be phone lines na tum. 0200 603 602. Me pa chobu amon frɛ ye mobile number no. E ho de ye peke we nyeye. But ye kai scriptures we wia na ye be lines na tum. Me pesa wo te se Kristo ni bia fu ne ko Psalm 23. Psalm 23. The Lord is my shepherd. I shall not want. Hallelujah. Amen. Nothing.
He makes me to lie down in green pastures. He leads me. He leads me beside the still waters. Hallelujah. Hallelujah. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Somebody be over here. Boss, Jesus. When you were so kasa, when the kasa is a gidi wuka, a radical coupon when you make a fool, or be a politician be to be show, assemblyman be to be show, MP be to be show, a radical kafo, one of the amount of a day, Jobanum, Jobafra, was our boy who buying, a radical that they just da. Amen. And also Katawa de Jasso. Amen. Sabribia Diwatrasia, and your bomb pay or your Christo Tremo. And the Radinium face I didn't say. Amen. Would you to an hour into? Would you to an hour into? What the Miko and share where they are? I hold you. And you share him and hold you. In Cebu or Muffin. And you share him or be to be on the monsieur. Ama be ready, young man. I there. Well, now, ready. What do you call and share day? I hold you. No one saw my young run from there day. They are real. Hallelujah. Amen. I didn't know one cast answer will be. What say? Oh, mommy, who I am my day. So. Now, ye near Toye. Amen. When I got yourself that did. Who tell me, Fadambano 0200 603 602. We have 1 solid hour. Now a prayer. May say continue to call. More phone lines, no. You can say try your home back. Baba akupe. You buy ya. What you friend? You buy ya. You pick a course, no. And the ready by your demano. The ready by your fear, no. Who go say what thing you go bongo for TTT? Then let the West Shaggy followers of Christ Prayer Ministry International. A stress of Philia Johnson. What a radical maye. Sabibia quite a year. Try your numbers also. What we have but see idea a 1 solid hour of prayer. What do you request the bar? Not a GD for Jerem. Near bomb pious as here. No, you dance here. My commercial break 1 minute. Your bar, your phone lies on one. Your penny paper 100. Monfrey, the Radam Madas. When you dance, that's why, Fred, no Radam wow. Now go say, Radia Dawasi. So do I do my Abadume. Amen. Amen. Baba TV. Ewe ye bring me radio mmobo e de na doma bedome. Said you name me no within the Suffer Daniel. With the followers of Christ Prayer Ministry International. Asori a Onyankopon e de ne honhom de aba asase we so. Ye wo esreso Ophelia Junction. Na program a ekoso wo TV so ye all night session. Mo a mutie me free teaching ne benche Italy for, Brekum for, Sunyane for, Tamale for, Odafo, Techimafo, Sunyane me born me Japan. Money ye bompaye and the Radima dance here. Ye 20 medians so 2020 way dear. Ye simply be ever since a real ama a body pain now. But your bompaye any dear, Radibajano. And to me, Tons have say, if ye the beer, Shame, come out TV, bra. Nay, Naya Mompaye. Ye bompaye and the Radima dance here. So one way now what's the hot the woman a bit to me a buabem, the woman a bit to me a coon, the woman a bit to me a deal on gravel some. Bramia Mompaye. A year 12 o'clock. Your numbers in the whole screen arsenal. Offer number 1. Now what the prayer request bar. Now your bomb paya manonia dance here. 2020, I am Bible. Many home film. Or some for Suffer Daniel. Mina midi, you may deal with Chami. Bra, near Mompai, near Radibabo. Amen. Kumewood TV, Amansane, Yena Edimu. Memoir Baba Kumewood TV. Ewe ye bring me radio mmobo e de na doma bedome. Said you name me no within the Suffer Daniel. With the followers of Christ Prayer Ministry International.
asɔre a onyankopɔn ɛde ne honhom de aba asase we so yɛwɔ ɛsrɛ so Ophelia Junction na program a ɛkɔ so wɔ TV so yɛ all night session mo a mutie me frɛ tikyire ne bɛnkyɛyɛ Italyfoɔ Brekumfoɔ Sunyanefoɔ Tamalefoɔ Ɔdaafoɔ Tachimafoɔ Sunyanefoɔ me bɔ no magyahan mo ne yɛ bɔ mpaeɛ ana Awurade ma amadanseɛ yɛ to adwumadie no so 2020 wei deɛ yɛsɛ biribia bɛsɛ nsɛ wiem ama abɔ nipa nyinaa hu no but deɛ ɔbɔ mpaeɛ ne deɛ Awurade bɛgye no enti me to nsa frɛ sɛ efie da biara hwɛ me Kumawo TV bra na yɛ nyinaa yɛ mmɔ mpaeɛ yɛ bɔ mpaeɛ ama Awurade yɛ mo nyinaa kɔ aba obi message ana yɛ bɔ ho mpaeɛ okay okay yo ukwa wale no masaba Jesus Christ my God akos yo obi voice note na yabo no o say friend akos of referee Libya wo say omufie omukwa wale a no masaya dey aba nenne no watinya gopo asem na of referee Libya akos say your mom pa ma no na problem bi e wo sa de nim no Awurade mfa ye so nya dey enyi firi ho kasa wo Yesu Kristo dirimu wo Yesu Kristo dirimu oni we de membo kasa wo Yesu Kristo dirimu wo Yesu Kristo dirimu tumi biara aje busuana boso kwa waria na kwa waria no masaba and Awurade asema me yate se entumi kaya so se ye bia no inti se bia no ye bompaya adanse embassy Libya sesia ewo Yesu Kristo dirimu bi wona bompaya liko poria sakoli mama le shantolo shika na mama ibra na mama liko borosia kana liko torosia kana leka pata para baba iloni masaka in the name of Jesus. Hello pastor when we are home isu me pastor odini we be akase free udini we be akase free o pastor you from Kwame because Kwame Tamale pastor what's up say oh me how to say Mr. Senior who point me so go no e she me na bi bonity na ujai bonidi ka e come in sama na de ni hu da pe na ma shi kan ni na okay Kwame utie me etio me pacho peja wonsa kosoro pacho fe peja wonsa ba kosoro what pacho peja wonsa kosoro me no ka ase bi sesia yo kasa bi jidi say Yesu Kristo Nyankopon ba pacho ma feya mi jidi say Yesu Kristo Nyankopon ba mi jidi say Yesu Kristo Nyankopon ba me boni nti no wu ye e boni nti no wu ye eni me bimbo nti no sore ye wo nti no wu ye eni me bimbo nti no sore ye nti no sore ye nti ena dai me bodina me Kwame Ehima Osei me fa Yesu Kristo sama Awurade ne ma je nkwa masomo no me nkwa na aka nyina nti Awurade boa me afetie Bible no kasa wo Yesu dirimu Yesu Kristo dirimu tumi biara awo pa mi fie na sorry tia no kasa bu na dirimu ene bompaya yanusi no na wo so aje no bi wona bompaya let's shut up all liba saka le ya ba mo si ka po ya bada isa ko ni mo saka isa ka ba mo si ko of Jesus. Hello?
Hello. Me ba cho wodi obi afrefi. Me ba cho me ka fish na me don this Syria. Ba cho what's am saying? Me ba cho me no ko se ko ba ko wa ka na se ko sa se ko na me yam sa. O so wanyam. Me ko se ko ba ko wa ka na. Fa sa to ya foro so. Asa to ya foro so. Kasa by the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. This year. The bonfire. Yami to me. Ene na ho odene. Emo ra ye furu mu. Ebi akware da no. Osu nyini pie. Ahoma biara. In the name of Jesus Christ. Hello. Hello, but you didn't be afraid. You know, on this Hello. Hello, but you didn't be afraid. You, but what's happening saying? Yes, so by in the so. We are so. One Nazareth. And yes, Christ to them. And I'm 3 or just amount. Amen. And some at the young Sabio. Yes. I am Radessa. Yes. And for you. Yes. Different anointing. Amen. Anointing from now. Yes. And there will be a no. I saw what pain. Me commandano. When yes, Christ to them. So I feel like what Amen. And start also no. Why about for? Amen. In the name of Jesus Christ. Let me shout off. Hello. Hello. But so we didn't be afraid. Good evening. We didn't be afraid of you. I'm from Bunyadi. You're from Kotubiya. You, but what's happening say? I'm from Kamita. Yes, my dear. Sopona, Adia Bunati. Be on some transaction. You said the Odia Dio Solo. One Nazareth yes Christ to them. Amen. You pump pay. Yes. You come be alive in the yasam. I was so you mama yenye. And I done in Sadija. Amen. And you done in Sadija. You feel like the call. Yes. Was so you mama yenye. And Radin Kirby. And Radin Kirby. You bring some camo. And they are done in the name of Jesus. Hello. 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 Good morning. But you didn't be afraid. Morning. Kumasi, but what's happening saying? Yo, you pump pay a radio friend. I'm a brother. Some catcher say, and Amen. After prayer way. Papa we and was such as Ungano. Amen. And was such as Ungano. I didn't be a opportunity. One last 30 years to Drimo. You pay the sister. Hello. Me pacho yanga so we didn't be afraid. You pacho what's happening saying? Pacho What person in I want to be Nante? Fasa to Akoba so. Become a cabinet. Kasa wa Yesu Kristo dimo. Yesu Kristo dimo. Tumia. Ewa ya resemu. Ebo ready to see ya. Bible say. Osuma nasem. Nasem ko sa yarewa. Ede yemi. Tumi biara. Eta yare na chi. Pampaya. Tumi wo yemu no. Bible say. After the one we are saying. Tumi wo Yesu dimo. Na ko pon se de sao. Hello. Good morning. But so we didn't be afraid to go low TV set. Touchman. But so it's you.
lower TV set no. Man volume ni go for. Aha, yeti o. Me say. Ya te ukuro yu eja ukara. Do pa aboafo. So go for na wa ka sana me media te na mo krement. Onyankopon nya oboafo. Amen. Awurade a wo do wo kire na bibi ehia wo. Yes. Onfa wo ko nsu ahojo ho. Onfa wo ko edidi bia from. Amen. Pray after today. Oboafo ibeshia no. Amen. Yesu Kristo diremo. Amen. Yes, mo course na na ye tell. Hello, obi wa homa no so yentie no. Hello. Good morning. Yare how? You. So what you assemble na go po de bae no. So what you go po assemble no. Aha. Eni e fasa to akoma so. Ye bom pa ye freja fiso. Bible say enye ni moja ne honam na enya. Eni ti saka sa no yare ha no. Ewade nka bi. Wen na ka cho sa yare ha o. Ene ye dade saka sa ye se. Ahodi na sa o ma. Ofi na de ko. Ahodi mawra o. So we pay ya. Ahodi mawra o. Receive it in the name of Jesus. Hello, obi wa ya homa no so ya nkasa. Ene ye ba 100 course. Mun na so nya dance here. Mo amudi message so ba so famra. E be ke ni na voice note ya be bo ya bo mpa ma o. Mun ti ne wa ha. Hello, obi ma ya kenka messages ni mai. Kenka messages ni mai obroni. Kenka messages ni mai. Ene ye nia bre papa. Ye nia bre pa ne wa ha. Wa wo utie ye no. Frɛ yen 0200 603 602. Yes, hello. Hello. Yanko yenim. Kenka messages my. Good morning. My prayer request is I want God to intervene in my case. In your case. God to intervene in your case. One last 3 years to them. Yes. Obisi when you asam. No be say radin sabam. And you pump pay we yesu dinu mo. Say the radin sabam bia no. Asam say the tebia any foolish case. In the name of Jesus. We don't know your case, but God knows your case. And you show case mu am why you go before. Amen. For wa kin yanko. Say be maya. Wa homa no so frey 0200 603 602. Mom frey mobile number no. Hello. Good morning. Good morning. Me ba joka saka kawada uma. Hello, ba joka saka kra. Ba joka saka Libya, yanga sa. Libya. Yo, ma joka sabne sai. Nyampa bo. Die na rade nyama. Die na rade nyama sesia. Okay. Concentrate TV no so say ma ye no. Concentrate TV no so say ma ye no. Eja wo Yesu Kristo diri mu. Matre wo je sa ma me nua yi. Yes. O Libya no ha. Ogopa bibia bedi. O ye jidini. Ewurade fadwuma sɛ de satesia. Amen. Adwuma biara a ɛhwehwɛ nipa. Wo Yesu Kristo diri mu. Me kɔnɛto ma adwuma. Amen. Me kɔnɛto ma adwuma. Amen. Ade ente no na adwuma gya wo kwan no. Ewurade bɛboa wo. Wontra fie go wie da. O so mo adwuma. Di adwuma. Ewo Yesu diri mu. Hello. Yes, mo go so na mo frɛ mo lowa mo TV set no. And mo ntiri ya wa ha. You 1 solid hour prayer. For all request the bra. Ewurade de ho ho ma ye se fa nya adwuma. So frɛ ne ye bɔ mpaya. Ewurade ba boa wo. Ye wo Ophelia Johnson, Followers of Christ Prayer Ministry International. Uwe asɔre mpanimfoɔ ne asɔfo maame de gyina ha no. Efia da bia eye all night session. Eno ti ye twa ye ho kakra bi. Si ye ba ye beto akɔso no so. Wodi ekoso ane frɛ 1 minute ye dai ho se si aba. Ye beto akɔso no so. O frɛ so ye beje so.
wakwa baba Kumawood TV ewe ye brem ye radio humembo e de na doma bedom me said ye munnim me no within the Suffer Daniel with the followers of Christ Prayer Ministry International asori a onyankopon e de ne honhom de aba asase we so ye wo esreso Ophelia Junction na program a ekoso TV so ye all night session mo a mutie me free teacher ne bencheye Italy for Brekum for Sunyane for Tamale for Oda for Techima for Sunyane for me bon me jahwan monni ye bompaye ane urade mama dance ye 20 so 2020 we die ye se bibia be sense wiem ama aboni pa nyina hu but the bompaye ne die urade beje no enti me to safro se efie da bia hweme Kumawood TV bra na ye nwa ye mompaye ye bompaye ama urade ama ya dance ye so wan hweye na wotira ho a de wuhunu no ebetumi abu abam de wuhunu no ebetumi akum de wuhunu no ebetumi age onkwa fere wonsam bra me mompaye eye 12 o'clock ye numbers in the whole screen ase no ofa number no a na wo de prayer request ba na ya bompaye ama no nya dance ye 2020 eye bible menyu hu film osomfo Suffer Daniel mina midi dwumadie no ho chiame bra ne mompaye ne rade ba yo ye ma munya akwa ba biu mo a mo frɛ no nyame hira mo pa minnim sɛ Nyankopɔn ɔyɛ nneɛma kɛse wɔ babra bom mo a mo frɛ yɛ lines no mo frɛ 0200 603 602 ɛno na yɛ studio line no ba ko de deɛ wobɛtumi de voice note aba hello good morning bacho kasa kakra na wadaruma me bacho mo mpaye fade e ho wadaruma Yamo mpaya fadia ho. So don't minda. Edwana ya utuminda. Ajidi fo nyaka se wo Yesu diremo. Wo Yesu diremo. Oneno wo fonka se wo Yesu Kristo diremo. Wo Yesu Kristo diremo. Pompaye. Ya pompaye. Edina ho. Osuna ho. Ari to Adam so no. Ya di tuye ni yeso. Edina de ko. Tumi biara. Etumanena. Chiri Kristo tumenesa. Wo Yesu Kristo diremo. Wo Yesu Kristo. Oni odi ada se baba. Sise ya oso mo ada. Hello, Papa. Yes, but so didn't be out free. And I did Mariam, because of the time. But quiet, Mariam, I ain't sir. No, Papa, make them minimum some now on the cafe. When it was my own. Free more, you want to put free more than the cafe in the mouth. You. Any Radia Wama fair fro Abosomen Kuno. Now Oma Woyano. A radi on show. Amen. Israel go on show. Amen. Near 1 woman. No one for Bano. On show. Amen. Amen. Hello. Yes. Good evening. Good morning. About your friend, Mabna Yankasa, dear na Yama on Payma. Nami had much number 2 coins that you're between Jam Mission Amesa. No woman by Mamma Question. You Bible say, what true say, what shut up for my so also Nesayam, Nayan day. When you go for uncle. Na dia ewa kuma susu ya no okwa oso fa sha wonsa amen ma sabu da ewo Yesu Kristo dirimo. Hello good morning. Good morning. Me ba jo say ma kasa free ya o kasa free Libya yo ba jo WhatsApp me say bako ma boko ya basa na dia ma ko ya ndio kwa na sikana kwa na ya ni dia na sikana na shi babo wa bra ba ya basa uwi be bia o sika samofa ene tie dia o so wo ma na sikana na shi uye sikana na sikana shi
ne tie ensemo a efi Nyankopon ni pa num so for maame o se na bra boy basa e di ne ka o koma so be ka se no bi wona ka insurance gu na bra bo so no pay me ka cho say Nyankopon asem na e bae no Jesus why na ka cho say wo dadeja my God no pay why na ka cho say wa bra boy basa say enko na sa humi wo mi my God so se me ka cho say wa bra boy basa da Jesus pay rade ma wo to na mo kwa bra bo fufuro Jesus Christ my God amen Amen. Oh ya homa no so na yakasa hello 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 good morning Mungo so ara mon frère montiri ya wa ha ya bre no ya ebe hello good morning ayo mbacho wose wasa be say wasa be say ya ko sa timin ko ba na jiko zebi timina ya bom pa ya ma we rade aye wi Ewurade fa na ho ento so e wo Yesu Kristo dirimo amen hello hello good morning oba so dinu obi agase free wato no bende okay ka ba free asen you ba so what's me saying dey na ho mpa ma ho Mawe no wi school fi be so na USS Mawe kuma ta abu kamba da ka mu mpa na mutumi na kana mutumi primary education de kana pia min yesi wa wi school onya adwuma nye edin empaye edi asem le wo mu aka gu no so uyi na gopo ni bakasa ena no praise na gopo mu adwuma nye Jesus the application akwa ko to be na me honhom enkoko kanya aye manager no wo Jesus Christ na bosume se nkona wi ye no hey na wo wenya adwuma amen you free aye unemployment mu amen 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 hello hello masodino bi agase free ukasa no fa wadaru mapeja nega kama ye hello mungo swana mon frère munjaye mo ba number hello hello good morning me ba so dino bi agase free oni wa form pa so peja nega kama ye na dum lower TV set no ba so yetie wo but what's happening saying? What's happening saying? But so dear you home pay ma wajumanye ewadema wajuma yes sir ejidi for me kase wo Yesu dinimo ewade o ma adwuma no o ye ni adwuma adanse ni bible yechi oh Jesus Christ dinimo Oh Jesus. Hello good morning but so dino bi afefi we krani ba you anything by bone ewurade ne sefo bibi biari ya oda why na kache so ye krani Yesu si me ko na me nyam nyanka masbo wo tijirafo na ba it enne ye dani krani ebe ye obi a wo boafo wo ye krani da ewurade ne be fewo obema de obedi de obenom ene de obefra ewo Yesu Kristo dirimo amen ejidi for ya monye me so kasa amen hey o fete say he wo ko do wunti ana yaba agaga kra bi de dwade de ba na wie ye o fra ye bo mpa ya ma ho so o fra sesia ayampa ye ntide wa ha Libya for mon frère Enka for mon frère Sunyane for mon frère Tachima for mon frère o fra Lower TV set no followers of Christ Prayer Ministry International yo express of village say hello hello we free so what the offer line so you to so you say if you say when I no mom pay na adanse asoma from mama what ho ye den when na ka tell so that deja ewurade de hinta sama ba obi si de kurani when na ka tell so kurani ukunu wu a men dintum da so ye kurani if you say ewurade ne ye den ye hwefo hallelujah ewurade anim de kurani bi ani ho
obi si madwuma nye why na ka so madwuma nye anything right from creation ana ni pastor say oye mistake ni pastor say o kan ensem bi madwuma nye yare tebe so mitumi na why na ka tell ya bom paye wo da dance baba wo ho ma no so yankasa mo amofaye ni nyina amofaye ye hebe 10 courses si ayempon yempon ne enko yedim ene covid-19 ene nti enche okrum 10 course yanko o face si a ye bebo mpaye followers of Christ Prayer Ministry International mo me mo mpaye bi awurade ka asabi kyerɛ me sɛ obi biara bronsam ade owuo susum ato no so now nipa bi tie yɛ wo fa phone kra nyeye bronsam de owuo susum ato no so ene ti onyanko ba frɛ ba o fa phone kra nyedɛn enyeye hello yɛfa kola we ne mo sampaye no hello good morning but so did be afraid if what am kete is afraid but so yanga so what's up inside you what's up inside but so what's up inside dey dey ma hon pa ma o what am pera hon pa ma figure me so ko ina my father ko ya man se mo han anum na yi ni ma se mo no ana mi se ba ide na ka to mo mo na se sama ewadi wo mo bo oh ye nya popo le mo bro hu fu aja wo amen na mba wo en na ye se mo bro hu ma mi se de wona mu bia no ewradi a wo se oba ne man na de ja no on kata na de ja so amen hello me ba cho ofra no low TV set no no wakasa yie enche ni efiri akọ mo ma mo honya ha ahoma no so atro e mo oba mu koso ane frɛ followers of Christ Prayer Ministry International ye na awurade ehu yembo ewie ebremu ode na adoma be dom ya na obom paye no tie obi da ho akọ no so nya fo ni bia be fa ba oni sampo no dia fa owu sunsu bi da so kasa wo yesu tirimo kasa wo yesu tirimo sabi bi ma no a senye bia ne wadam paso ne wada hospital ahomatia na owu sunsu akata no so no ene yem pipe yi eni owu ho na fa kwansa na em fa paye wo yesu kristo lei parabo sia da baba yesa kata la adi odi ni paye yi obi mi ke ka no ho onya funa go befre ya pom paye wa wo wo sorry for wo paso so wa na sunsu ka bi wo pa na so bi bi e fi radi ka ho e bredi to ya mu wa wo heye awo wo sunsu e bredi to ya mu wa wo heye wo sunsu e sunsu breki wo in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Awurade a wafrɛ no ohue no maseda. Na watwe bia a life. Enye recorded o. A live studio. Na momwe ye ni satesia no okunu ma ye den. COVID-19 onkoma. But awurade de onim ne ma. Hello. Good morning. Eba so dile be afre efi na wasema obese ba hompae pato kasefri manson amase west yo kasefri manson boy eba so wasem ne say pato ma da se mo hompae no e wode be ho pato ya na e mama juma sem na kofo mo madam kofo wajuma sem na akofom okay timpae na sunsum biara ati wa paya adwuma so yetia na wo Yesu dinam sunsum biara ama adwuma kofom awurade ankasa obama ya adwuma na adwuma kofom wose yiri adoye be den enti wa adwuma na enkofom da amen ya dumi kwata tu biara ama wa adwuma kofom se awurade ho ho metra adwuma no so na enye han efunya ko wo dia danse beba da bia hweye Friday a watch night all night session but bia nya dwuma bio eka kuma studios ho Sofo Daniel ene na pamfo followers of Christ Prayer Ministry International said de bia yeka no ye wasra so Ophelia Johnson
uba kumasia ufa ka so kwa to isu kacha metri se obesi wo sre so Ophelia Junction abronsan bi wo ho ene Union Oil filling station bi na opposite uba hu se ba na ne se ho bo modi se baba se ye bie band no a ni wogidie o makoma mu se enchakra beti ase baba na ye nyina be hia wo Yakobon fie se ye ba ha se so a na wote yan kan Libya fo a mo frɛ ma munya botre mungo so afrɛ awurade betie mo. Hello omi wa homa no so ayengasa enchakra de adwuma de na ba we o eni timo am frɛ no munya ntantem. Hello hello good morning. Oh we frɛ homa no so hello hello good morning. Ahoma no so yetro eni ti se oba Ophelia Junction awurade hu emobo na mpanifo bie gate no a me se sada no Israel awurade de ba dem no. Hello TV set no. Hello good morning. Me ba so di no bi agasa free yo ayo ye na yare won wo so ye na yare eko 2 years yo eje tie me yo eja kwa kuma tu ye ne tie me Lazarus no who 4 days on the no who Bible say wa pro Yesu Kristo dirimu Jesus ya ka say afa osaka wo yere no wo Yesu Kristo dirimu Jesus ye yare fi wo yere so yare atani paso more than 2 years ya tumi fi wo yere wo tumi tama mi so bio enne sanyame na afa ye dia ene wo soma na nasam ko sa yarewa ene asam mbo wati ni mu en fa mo pay mu yes mami a woda yare paso sisi asare yes sorry for yare paso sikari kitadi yare bi baye wo Yesu Kristo a oya yare safo sorry for yare paso wodi adanse beba se oyire no wato no wujibie na ade fa ni ti awurade ajo. Hello good morning. Ya brother kaka kare bi tuma mo wanya ha mai. Hello good morning. Morning. Eba so di ni be bia ofefi na wasema ya mo hompai. Yo mate. Yo ma so wasem ne sai. Ko ba no mo kama. E wodi e ho adaroma. Ya mo hompai ma o. Eja obo so di asase. Won sam na yewo. Awurade wo na wo solve problem. Ye ni ba bia ye ko. Papai ye hwie osoro go sabu so. Ade biara ade mra ya bre no. Sa da wo ka kire me. Bibi ade mra ya bre papa we. Wo Yesu Kristo dirimo. Awurade sa pa ya de bio. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Yakobon sabu nyina akaseba num ne di dwumade na ba wieye. Asori mpanifo na ho ye wa ha no. So for me musra na wo ni. Ono de osori mu hwambre ye. De kenapia wo di open prayer wo de hiti adwuma no. Ana maame broni Madam Simmons wono na beken ka brofo no ma yen. Ana ye dickness maafo so. Hello wa homa no so ayenkasa. Anya sa ye de dwumade ni nyina ba na wieye. Ye numbers na e wo screens no so no. Uber to make the prayer request aba. Say you free set isua. Say you free dwumade isua. Ye ba home kakra ba yesimandom bi pe. Uber to be afre yen. Sisi ade o fra. E wo mpaya ma. Hello good morning. Mbaso ma ka sanim re my good morning. Mbaso ina wo fra you. Mbaso what some saying?
Yamon Payamau. Radia, Waban in Channel. Sai join a kupona or San and Payano. Omra Chase here. Omra Chase here. Omra Chase here. I did not come as Fadia. Yet, Sin was so soon, Yase. And what you saw was her. Oh, yes, Christo Dinamo. And Yabon Paye. Amen. Oh, some Jesus. Oh, someone in here. Amen. A shabby say, prayer request me. A shabby say, your mom payama Samuel Darko, CEO of Kumawood TV and others. Niyuma Dawson. And the baby Samida could edabia. Minimum about the empire. Hey, and Sabi Atene. Anubia Ekasa. And Nibia Ekano. And the burning. And they are bumpire. Radin katanoso offense ni sini you na say onyankopon ni pa no what you abdomen in diamano ese say Kumawood no afese say na asiatre na school nyina abam eniti womu a omuka Samida ho nsam wonachi ye bompaye ye ka che Rade say ensaboni biara atire twaso Yesu dirimo anybody biara fresh ani no anu bia ye katum e wo Yesu Kristo dirimo papa ni bente ne kwa na men pani empo e won nan but bi ona bon pai ma do Yesu Kristo dirimo le shakoro bo siara baba le katori baba ye pompaye CEO samwadako samdakus ye pompaye du Yesu mojam wo ho masam da ye wata wo Rade tano ye wata wo Rade tano I was sorry tell and the sorry tell ye pompaye wo Yesu Kristo dirimo wona wo yere na wo ma in the name of Jesus. Last prayer. One cameraman and Ebusiafo. So we be free studio ha agosiabonea and na ye na go so we cancel no. So we be free studio ha agote call boni bia wo Yesu Kristo ye cancel no kase wo Yesu dirimo e say boni bia na e da ye nuanom so say post studio ha o go share insira no mo share boni bia na boni bia share go wa pam en na ye na me afa ye no say kasa ye dane no me e ba ni ba ye sha ye wo so pa ye Yesu hey ka tolo bolo shakara baba Baba, in the name of Jesus. Amen. When I dear shall see you, now say what say, would you be if we say, would deep back on a chassis near Yangopon? Would the offer will be uncle so quamuda? Son of what kind of home from Santi Besine? Already, you sat one night upon Payamo when your mother dancing. Ye bomb pay say ye free her my ye nya do ni yachi amen say ya ka nkugu asem ye gu ya bra boso ana edi yachi a Ewurade sanene maye amen say ya kan sam bia ye no mensam egu ya bra boso a fa wo boja de hye no ehoro maye amen Ewurade gu ye bobbo se de wado ye tie enhwe ye mfom so ni ye ni o ehwe boni bia ye so ni ni say ye dene ye tumi free boni ho na mo mama obone e ma bone ntaye so da ade bia na ekagu ya adwene mo se ye ntumi mbae wo no Ewurade wasem be yati asese wo yi sa de ho eni tina so ma odoba Yesu Kristo ti wo se wona waje no dodo a waje de dindi ye no o ma wo ntumi so Yakobon ma Ewurade ye wo ma nti kaye hu ya mabo se ye hwe ase a Ewurade so ye nsa e ma ye nka hoda da sane ma danse eni ye chinsamra ha hu ya mabo na fa yeko na safa ye brabio e wo Yesu Kristo dinemo an ya bompai amen amen wo sabu nyina da se na ye be se hia bye bye mo akwa baba Kumawood TV e we ye brem ye Ewurade ahummobo e de na dom abedom me se de mu nim me no within the Sopho Daniel with the followers of Christ Prayer Ministry International asori a Onyankopon e de ne honhom de aba asase we so ye wo esreso Ophelia Junction
na program a ekoso wo TV so ye all night session mo a mutie mi free teacher ne bencheye Italy for Brekum for Sunyane for Tamale for Oda for Techima for Sunyane for me bon me jahwan monni ye bompaye ane Awurade ma dance ye 20 so 2020 we die yesi bibia be sense wiem ama aboni pa nyina hu but ye bompaye ne die Awurade ba je no enti me to safro se efie da bia hweme kuma wo TV bra na ye nyina ye mompaye ye bompaye ama Awurade ama ya dance so wan hweye na wo tira ho a de wo hunu no ebetumi abu abam de wo hunu no ebetumi akum de wo hunu no ebetumi ade onkwa afre wonsam bra me ye mompaye 12 o'clock your numbers in the screen as no offer number no a na wo do prayer request ba na ya bompaye ama no nya dance 2020 aya bible me nyu hu film osomfo sofo Daniel me na me di dwumadi no ho chiame bra ne mompaye ne Awurade babo amen. Kumewood TV amansane yena yediemu memo wakwa baba Kumewood TV ewe ye brem Awurade homemobo e de na dom abedom me said you munnim me no within the sofo Daniel with the followers of Christ Prayer Ministry International asori a onyankopon e de ne honhom de aba asase we so ye wo esreso Ophelia Junction na program a ekoso wo TV so ye all night session mo a mutie mi free teacher ne bencheye Italy for Brekum for Sunyane for Tamale for Oda for Techima for Sunyane for me bon me jahwan monni ye bompaye ane Awurade ma dance ye 20 so 2020 we die yesi bibia be sense wiem ama aboni pa nyina hu but ye bompaye ne die Awurade ba je no enti me to safro se efie da bia hweme kuma wo TV bra na ye nyina ye mompaye ye bompaye ama Awurade ama ya dance so wan hweye na wo tira ho a de wo hunu no ebetumi abu abam de wo hunu no ebetumi akum de wo hunu no ebetumi ade onkwa afre wonsam bra me ye mompaye 12 o'clock your numbers in the screen as no offer number no a na wo do prayer request ba na ya bompaye ama no nya dance 2020 bible me nyu hu film